Bwanyuma ya kansara omukazi owegombore ya Rubaya Lloyd atwine omujeno muhimbura okutimbira abatura b'omureka gwa Bunenero damu y'amaizi ogwayongire yatimbira damu n'ab'omureka gwa Ruhunga hamwe na Ruburara yonera okushanga omugombore ya Rubaya omu district ya Mbarara. Nani ntambura ndonda amaizi gente mbwe ntatu nagwaha damu ibatimbire kama simu kutimbire damu abo ko mushana ko gubaho tureshera mbwe ni yarahangusya Madam Lloyd obwebembezi obwenyuma na abatu wanchwenda no yaturetire ho damu hariya yarubura urgobwe betaka bwine nkebize bananga nkebize cyana mwiza baresere nagaga hansi kugana gubwa begara make munongo bwenu sima gugu mwebembezi ugiro teka hamanege Lloyd ni musima abufayo no kunda kwere yagwire gija gakijira bagarebere kunji abo kubana mizi gabo making sure ningashi barengu tugaza mu bucafu ibyo bicupacupa bana bakunagamu kutekamu ebyo kubasa gukora kubi ataka babye hali mbwenu babye tanta chimodo niyo kwakira je tukakozesa mizaga for production ubworo tukabinga ati twe tukabaci ubworo tugwiyeho aza tugira obusinge omureka gwa Ruburara Lloyd atwine omujeno naho atimbira abatura damu kandi okuhechanda kibarukubi inda Aidan Bataringaya.